Nei mau mea na o mana o iai Ua lelea uma I le ala Sila sila maya ia I nei mea ua o fai O lalo I foretu unga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia ita I faiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga Ua mautu le masaninga Wa uma o faiti o ngā Na malo oe I lo ua lofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia ua tele o tangata Ai o te le ila ngona Sau fitia umai le alofa Sila sila maya ia I nei mea ua o fai O lalo I foretu unga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia ita I faiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. O te whātalofa o tātou o tunu o tātou mafu tele o ngā tonu fo I o le vāiaso tala taulongolongo mai lo tātou o tunu. I le masina o mati o le tausanga e lua o lua tasi na sainia ma wha mautu wai. Le maua ina le pisi nisi o le princesa o se whale o loa supermarketi. O se nono ngā tupe whātesi ma le ono miliona tā la. Mai le wha la tonga o le wha putu ngā tupe lumana I minui o tangata le nupi wha. E o mai le teimi nei. Wa silia ma le fitu miliona tā la o lo nofo ai tā lafu ai lea pisi nisi. I lea wha la putonga le malo. O mafua no oso mawalunga leo wha ingola i tā lafu, ona ua wha le tonu le toi tongina. Mai to lima ilantou ua wha tutu I aile tangi le nupi wha, mo le toi tongina atu o lea i tā lafu tele, o le pisinisi o le princesa o lono no whanga autu o lo isi usenga, ma tangata whai pisinisi o le kompani e to lima. O le to whao ilantou tangata anu o saina, wha pese tama ita I Samoa, sa mau paolo I se tasi o le au whai pisinisi. O I lātou fo I ua mōlia le nupi whā, wa au fiele tamalo a saina o lo nā tali, na wha I poipo le tamaita I Samoa ua mōlia atuai, I lona saini lea I le nono ngā tupe. O lea tamaita I e peo na wha I loa I pepa o wha maumonga le wha msinonga. O lo ia te ena lona sila fio se mea tasi wha sino le ai talafu. Ma ua ia wha I loa ia wha maumonga o ia na wha o ngai le li saina sa lana nofo. E una I ai le wha ngai o ia le pisinisi mai le amatanga. O
O lo whaino el te maitai, sa le ai se wha malama i nātu e tangata whai ngā ruenga le nupi wha. I la tau na ngafa ma le wha ngai o ia le no ngā tupe, o pepa na tu i nātu e seini ai. Le songa fua le vāso nei na wala awai mo le teimi mua le nei mata ubutau wha masinonga. A o leo wato e tōlo pō, o na o lo iei nisi o tā penanga o lo fia tu i nātu e lo ia le tu tangi, wha pea lo ia i tu o lo wha sanga iai le su. O le whontanga wha wau malo le komisia malo o whatasi, o lo usui e le vāso nei le ai o New York i Amerika. O lo awai ma le usunga whono a Samoa wau fia i masui, o le whaalaptu batonga le nua o le alofa o lo ngā lulue, i polo kalame mo le atina e manui o tangata i eimana o ngā tū mau le tātu tano. O se usunga whono e peona whailo e le whaalaptu tonga o lo i airo lātu nau ta inga. Ia toi sida usunga whono i le marienga na fausia i seina, po le Beijing Declaration, leo lo una i aire tāu o le au fio ta maita i eimana o ngā tū mau, i fuafuanga o le tamau ainga. Whaalia le nuanua le alofa o se malanga umi pe a fua, i le tolu se furu tausanga talu o na wha mautu le marianga wha wā malo. O na o lo o mao popo i eila ngona ma fina ngalo, o wha alapu butonga ese o lo fina wina, le wha tāu o le tūlanga tutusa o tangata po le gender equality. I lea whonutanga i New York lo fina wina i fo i le nuanua le alofa, le wha tāu o ta maita i eimana o ngā tū mau i talanoanga maswala upulenga i mata upu, o le ati na e o le tunu o le ngate i tutonu o se wha laptonga, ai wha pe i tūlanga wha wā malo. O wha maumaunga o wha ilo le wha laptonga lo ta ua i Samoa la vaia, o le tolu pasere o ta maita e eimana o ngā tū mau, o lo whai ngā luenga ma mau o tutongi. Ma ua wha mau ina i fo i o lo i titi avano o lo mau e ta maita e eimana o ngā tū mau, e mau aini ngā luenga ma o se isi leo tūlanga ua wha matalaina, e le wha laptonga, o se whai ngā wha ilonga tangata. Le sfreile murimura le masina nei o lo talo i nai le fono wha le tausanga, a le nua o le alofa e talanoa i nai, ma tā upu tau do lātou lo toi fale, ma whai ai fo i le whiriwhiringa o tofi o lātou komiti wha foe. I le luas fulfitu le nei o tausanga o wha manatu pea e Samoa, le aso wha wau ma lo wha sino le tāu o ai a te tau o tangata wha tau, po consumer rights, o le nei masina e pa utonu i ei le aso wha manatu, wa toi wha malama mai e sui o le mtanga aruenga o pisinisi, ala manuia maleipa, le tūla fono o whinga whatau wanga i whatau inga, ma ai a te tau o tangata whatau, i le toi wha ilo ai o le tau o lea tūla fono. O le whatau ina o se o loa mai se whare o loa o se i tū siri lea o na taua, i a sila fia tangata lau tere i ei o lātu wā i a te tau, e whesiringi ai se o loa po o le lei ato toa i le whaonga ina. O le minsta o lea mtanga aluenga na i a te talaina le porokalame, o lea aso whaelunga ina i lea onga maua lunga o le Don Bosco, i sale na longa i Savai. O le tausanga e tasiva i wabalu, na amata whaanga maluina ai i Samoa le nei aso, toa. Ina ua pasi eina tu la fono whatau wa inga tala whiangai. Lea o suia i le tu la fono whainga whatau wanga, ma whatau inga, ma mol puinga o tangata, e whaonga ina o loa, ma o nanga ili o te sionu. O se tasi o sini o tuo le le tu la fono, o le puia leo a ia te tau o tangata whatau i le atu. O le rua fitu ai le nei o tausanga. Tano na wha maluina i Samoa le nei aso wha toa. Ma ua vea i lava lea aso sfuru lima o mati. O tausanga taitasi. Ma aso wha pitoa mo le nei wha mo e tau. O se wha ilonga foi lea o le wha taua. Ina tele o ia te tau o tangata wha tau uma. O ia te tau e valu e au fiai mo bua. Aia te tau i o loa ma o nanga taonga le mu. Mua, aia te tau i whamatalanga o loa ma o nanga. Tolu, aia te tau e whiwhiri ai i o loa le lei ma o nanga tala whea ngai mo lo mana. Wha, aia te tau wha ala tūra whono. Na lima, aia te tau mo le wha mariaina o mana onga masani. Ono ai a te tau e toe wha lele ai se o loa. Tu e suia i se o loa. O le toe tutongi fo i o se o loa. O se o nanga ua le tala whea ai.
fitu ai a tatau i se si o se o manga mama lona vale ai a tatau i a o ina Se vaenga le saunoanga le minstau mtanga aluenga o pisinisi ala manuia maleipa, o lo wha maro sia tu la fono wha sino, ia te tau tangata wha tau do tātu utino, le fionga whale o mā vaenga titi maia ta fua. O le turi loa ino mata uputau vale le sivili, na tala noa ina I fono e lua mua o maea, a minstau vale le sivili atunu o le Pasifika, o wha moe toi tala noa ina le fono lo na toru le vai asunei, o lo usui e fiti, le olo a wai le minstau va le sividi le malo Samoa, le tofa olo a fua fiti va ai. O lo malangai ma le ofisa sili, o pulenga o ngā luenga te tele me whela o inga, le fionga I a fui tupai I mausi manu, ma le ofisa sili langolango le ofisa o va le sividi a Samoa, le fionga la wano I Von Tuyoti Marina Vidiamu. O lo malangai fo I ma le whaululunga, o le pulenga o malai va le tunu, le sunga tu maruvao e vile fa le fatu. O lea fontanga wha minstau o a wai masui, o le ofisa o le saunga le mua ngā luenga tau waalele le Pasifika, e tā ua o le Paso, po le Pacific Aviation Safety Office, o loo wha aurulu I se tama whanau o le tātu tino. E se furu valu atunu o le Pasifika o lo I tutonu o le li o le fono a minstau waalele sividi, a le nei wha I tūlangi, le olo au fiai atunu e peo Australia, New Zealand, o le atukuki, Federated States of Micronesia, po le wha Samoa, o le atunu o Fiji, Farani Polynesia po Tahiti, Kiribati, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Papua New Guinea, le atu Malisala, Solomona, Tonga Tuvalu, Vanuatu, ma Samoa. Sa whaafeiro ia le komisina maurunga o le tātu usinu I Fiji, le fionga li o ainga Feturi Eliseia, le fionga le minstamana na usu ngā fono, ina uato aito nuu I Fiji. O le asalulu le o ngā tutonu le nei vai aso wa amatari ai le fono wha min star I le wha moe maea I le wha I unga o le vai aso nei. O tala I o le nei asalulu, soifua. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Tula mai le tātou taimi le wati le nei fui vanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furulima I Vatolu amo ea ma le tātou porkalame pe o nei ai ia le o ngā tonu le nei vaiaso ina ua se furulua minute le wate alitu la fitu ma le tātou tala mai Samoa I sona whapoponga le nao na tui whaasalawina ma le tawalunga I fo I le nao le nei aso lulu ina lofa malanga le leio le tua Ia, tātou taupule I le ola ma le malo si teita I antu roto se fua le ngata fo I leo so mātou wola I le tau le valu I le aso a tai au. O le ama whaio na tue maua I seisi whapoponga o le tautua le tau whau tanga vaia tipi au tanga vaia. Ia, mo le o whonga ina o tātou tala male tu whatasi o tātou tala mai Samoa a wale sila fio le tātou tunu. Ia o mea o lo tutupu I le tātou tunu I le nefu I vaiaso. Ia e vi ia ile lo famalanga le leio le tua ma lo le ngā lue ia te utou nasa ala usu le tai au I whiau ma ngā ruenga ia le ngata fo leo niso la tu o lo a ngā I le sifi o le po ia po sifi po fo ia pio na masani ai ia wa ni etu nu ma le natu nu e te au maua e se umate me amatai e se mai le tatu tinu o Samoa pa wakanga karo ke ro whenga ruenga I le po si vai ngā fo le au skula ki ia po le security ia le ngata foi leo tasi ma fo mai ia manisi o unanga ia e taua mo le lautelo le tatu au le tele ala o ngaluenga
e le ngā lulu i le po, le peila o kako, he alu whaasero a ko le lalo rangi ngei. Oira, malo lausu, malo le whaingaruenga, malo foi le unsai, ia, o le tulanga lava foi pio da mase ne iwu pe o si tātou ia ngā ruenga, i le aso ma le aso i te usu le tai au, ia e alu le, awau li le siva yaso, o le siva yaso wa e alu le po, tūlanga umala le nā, i e whapena ona, feso soane ei nei o tātou, ainga, ia, mai se, ia o i lātou sa ngafa, man le whanau, mo mori le aonga, ia matue piki mai le aonga, tā ua telefo li nanga luenga, ono sa ia i da vaenga le nā toi titi lawa, ia o natali mai leo le whanau, lau tau tinga, ia ai mai se fo ia lo wala po i le tai au, naitina o naitama, wa ingisi ka mao la kuke, whai fo li ngā luenga le atina, ia matulanga pio na ia i le tātou walo lofa, ia ma le pe leo tātou whanau, ia i tātou, ia au tātou au mawaile, nei atunu. Tātou talala na mai Samoa pio nei, nei vanga le fiafi taurungo te male tautua, ia le fionga le atau o savea, ia male tautua ino le tātou atunu, male tātou por kalame o le nganga ifo whaiva, ia le pa ia male mamalo le tātou atunu, ia o le neifo ia so lulu le ua tātou, ia e ui ona o le ae, whaima palasi mai le timu o le, i le tano le tau mo tātou le nei aso. Ia ai whaaftaia le lofa ma leanga le leo le tua, i lana pule whaaso so wa tātou au le mai ai, le nei aso, i le fia ma le manu, tā ua fwere tim, kau whaasu su ele lau ele ua, whapenga nga mā kuku le lau ele le mālosi o le la, omo koe ma le lau ele i le kelo le whiwa. Ia, malo, le wā, tātou wa ngai me foi le tautua, i la matali o tātou wai vavanga ma tātou tā whaunga le nefo ia solulu ina watu taula le tele o whea mga luenga sa ngā pātia ma le tātou atenu a tātou tele ia ngai atu ia tātou musika mo le mana wanga luenga ia tātou o mua wa ili talo le tau po le ase tūlango i ili talo le tau mo tātou ili o ngā tono le neva yaso whanga solo tu whaunga rvi yaso ia o ngā e alu ala i pūle ale o e po where me whaunga i le a whiora upasi angawa e lo le tulanga le talo le tau le lei pele anga angawa e lo le tulanga te tau na e anga ai ia ile nei fu vai aso talo le tamo tātou le ngā tono le nei vai aso ina wa se furu 1 minute le tele tulai fitu male tu radio Samoa's Fliba Eva tolu a mo de vainga ofisa vai tau Fatalo lau tala ne le tau mo le so mo le aso atai au wingo le tau mo le so e ma tele ina wa e iai nei tima to ulu mai ono mamafa mai timunga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai mātu mo le ne yaso, le vela whamawina luas ful 5 tikeri, ma le malo luas ful 7 tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafia nane i le toi luas ful 2 minute i le tūlai valu. Mo le aso a tae au e awa o e nisio taimi, e iai taimi o le tae au ma le awa uli o le awa ai timunga, ma e ono mamafa mai. E angi mai savili mai mātu, wha solo ina malosi mai le tu saute sifo i le awa uli. Le vela whamawina mo le aso a tae au luas fulu 5 tikeri, ma le manu luas fulu 5 tikeri. O le ausa ile lai le tai au a tai au ile luas fu tasi minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto ifo ile toi luas fu 3 minute i le tu lai valu. Lau tala nao le tau mo le so le aso a tai au. E ale na o tala no le tau mo tātou i le so le aso a tai au, wha ngā solo toi le whai unga le deiva yaso i le lofa mananga le leo le tua. Ia matulanga peo nei le talo le tau whanga solo ia iau fufuanga ia ole o ngā totono le neiva yaso a peo ngā uka ua so se mea lava ki anga ia te tau lava ia ona esi le fia le tulanga le lei peleanga alu pia se ukama whai iau fufuanga ngai e ngā wa ilo le kulanga whaipe a kimu ngā fawai ilo le me kakau ngā whaipe a mu ngā la ia ai mai se nao le langi le lei o le tulanga le tau ia whanga solo i fufuanga mo tātou le neiva ian solulu pesa ili maneota.
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaulu talae whaamatapona o le taitai ao. O matapona o le taitai ao, e whaasino lea I a foi o le anae, e masani o na whaaongo na o lanto ulu I lunga I le whongatai. O le winga leo le upu whaaululu talae pe a whaaongongo I lunga nga o lanto ulu. E masani o na whaile mea lea le au anae pe a sua tutui le tai au. E whaate tau I ni tangata e le ngā lulu e wha maoni. Ai whi alo whai. Sole, e mai tau atu ali le tō tele o le tātou au lotu. Ua na o na whaaululu talae whaamatapona o le taitai au. Ai le ai mani ngā luenga o whaia. Ia, manuia lau whaasau. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wai nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay taitasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga baro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. citycars.nz. Wa tolunga le tanta por kalame male te tur sungai asiava tuipe Antonio ma se fa poponga le na le tanta por kalame e o le vau filfilio samo po moanga ngana fa samo moni le nei afia male onga te tono le nei vayaso sei sono fa poponga ile so taiao tato sa verbania tu petiki vive ingo sala ilua.
Ela na si fonga matango fio le sunga ya Betiki. Ya mavivi inga le nao la fio anga o sale aula pe ona yele tata por kalambe ma le taualunga. O le tautunga sunga ya Asiava tuipea Atonio ma le tata por kalambe le nai le nei fui vainga o le afiafi. O ilea lewa se mai se o whaata lofa ma whawhelua ina i tata o mana i tata paanga. Lewa mafuta mai lungo le tata tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. O ni ngalo ia te oe ia ona mai moane lungo le tanto YouTube channel ia na ua ye fo le tautua a le tanto Radio Samoa le nevanga le fiafi ia ma tulanga pe ona ye so se vaenga la a fa pe lungo le Facebook page ia share to le tanto Facebook page a fa pe na te mai mo mai lunga o le tanto YouTube channel ia tulanga la vale na pauanga la ngonga ke fa mo fa mo le lo please share to le tanto programe ia ma le tautua le Radio Samoa se furlima iva tolu amo. Whaafeloa i ma whaata lofani e tātou wōmana e tātou pa angalo mafuta mai. Whaafetai a mosa le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel mai me le poni au se tālia so i fōmanuia. Whaafetai mālo le ngā lui whi aunga luenga le nei fui a solulu. Amelia Mikaele so i fōmanuia pa anga masani o le tātou podkalame. Whaafeloa i ma whaata lofa atu ia selua i a fua matu le mafuta mai le nei a fiafi so i fōmanuia selua i. Whaafetai whaatisi mai. Atalo fatu fo ia maua sale mai te koma i Amerika. E lunga le tanto YouTube channel whaatel whaata si mai whaalave le fua semi le mafuta mai whaatano fatu malo le soi fua manuia. Whaatano fatu fo le tanto porkalame ia ina afa masanga soi fua manuia ina. Ia alo fatu mo ma sio ainga se uso ia lave na nai o ngei kama kike makaukia. Iyo e makaukia le lei o ngei kama kiki wo ova ku le langi ma le lalo langi longa le lei. Ano fatu lave haftaile fata si mai leni a fiafi fata no fatu ya na maku a fosi le mafuta mai Alaska i Amerika so fo manuia le ngata fale so uso ya ala tanusiaki le mafuta mai leni a fiafi ya malofa anga mafamanianga mosiona nephew lo le sio a toile sol na luas fulmaritasi tusanga lo fangia le tua te fa popo nisi tausanga se tele ia wale fenga e mangaluenga o lo faanga na ia mai ainga umalame au sitalia au kilani Samoa wi tele lo lusu maritasi nefi lo le sio ile nei fuivanga na fiafi lo faanga na mai se uso ya ala tanu siaki ile nei fuivanga na fiafi lunga le tanto YouTube channel le mafuta mai ili tia tamala mai mele pone au setalia so fo manuia litia pa tano fatu fo ise uso au le ma le la le ya cheitia alo fatu cheitia va tele fantasi mai ma lo fo le ngalu le ne yaso Queen Savelio i lunga le tanto YouTube channel ma lo so fo manuia le ngata fo leo tina nga wang le mafuta mai le ya fiafi e fefo de ke ya tina ngai ko si au setalia pa tano fatu fo ise uso esele le vave ngimo e kuku ale kam kiki ngimo a ngimo ele ngimo sisime e ngimo nga ngimo makafanga leo fa etete iyo wa kukusa ilava la u matapu soa pale mole meo ole mangimo ngimo fa o kamalai ele ngimo yao e ngimo po ngisa e ngimo ila wori a mea se yoso ngungo la wori alo fatu mo olua nga kamalele ia so le wa makan nge kausanga ke ofo so ngi kamaki ano fatu mo o lua lio ya ma va yangi fala u sia ka uso ngale fa ma fa ingonga fala u fa mo sia uso ya matulanga na tato wa e vai vangol nei fu vangol fia fi male tu le Radio Samoa se furlima iva tolu amo ya ma tulanga pe ona ye tato musical ni fu so lu fa si ka kimu me ngia so lu ia ia ai whaptei le rofa mranga le leo le tua le lava mowes le ola mana mano si kako ke vai makako fai mea whatasi ai ia i lungo pe au mangalu ole ea tase atu tato whavifianga ia mai le fia pen
Elena si fonga matango fiona na so uso Sammy atoa fata se fo I ma se uso ya DJ Crazy io or kama a rap mai peia ele ingwongia nga fuala au io pataro fatu tato proclame ya sani tui tele le abanga le mafuta mai le fu vanga la fiafi mano se fu monuia pa le fa lave se yalo fangia ya Crazy fa mole yenye fuala au pingiki fo yo ko eva ko sianga fuala au fa mole ile nei ya fiafi tamilo mano se fu monuia fa talo fantu le nei ya fiafi tina nga wang e ma tanto proclame musica mole mana vonga luenga se fulvalo minute tali tula e va
Si fonga ma tsango fina sunga ya tai longo ipule. On spesiale na fa mai o oyo lo wi. Yo. Ya, matulanga pi oni tanto we vai vanga tanto ta fa ngol ni ya fiaf. Ka wale fa mai ka ngolo mi wi o le si ke me malo wi ya bu mamang. Yo. Ole si o kai mi. Apea o ngai le yo wi. Ya ele luanga wa makanga aki o wi. Mela le fa mai ba de fo mai. Era wadi iyo pale malio. Wa I wole ko malu si vela wadi iyo. Wa amaka onga mamango. Iyo mole mele mo le mangi mo ngimo. Hatalo vatu rangi tinga solo malotre fumaria. Lengata foilea an Ellen Ketvele mafuta malitato por kalame malotre fumaria le neya fiafi. Ya male tu radio Samoa fatalo vatu foi. Ya, ile totelo de tatu paanga le mafuta melenia fiafi Amelia. Ya, malawainga ya lenga tafolo ni sela tolo fe ngai mangaluenga. Ole nei fo ya sorulu faisinga ka malu ru mai ule mea. Wo fo de kemi wanga le wang ya mapo. Na fa nai e tu pupea ia suuma. Solo ini ai sitau nuunga Samoa imana tua oi itai mi uma So ni lalu langi iang ai lau fua the
fonga matango fiele na la fai pesala ngata ula. Kami o lo manongi ua sasala. Fea lava le kula lo langi kia nga iai. Ia o fea fo isi me ua halua nga iai. Iyo e tu mau fea lo manongi. Le maka ukia le sasala. Sasala kol mangongi al fangu finga le mangongi. Listen. 5 minuta na tana le tula valu. Ya male tanto por kalame pe ni musika su fifilo ya radio Samoa se fulima iva tolu amo ile nei fuvanga ole a fiafi. Tato we vai vanga. Ori ngalo tani tula valu. Ya ona fatasi mai le sunga ile li fo mai Dr. Isaiah Tawalpini. Male tanto por kalame lo so fua marolo ina olo yo lava au. Lo no winga por kalame tonu le naya o ngaya tite crazy. Au ngā ia Leo, au ngā ia Pale, au ngā fo ia Roenika. Tulanga lana, ia o le tanto por kalamina pe o le ele nei vanga na fiafi, ia male tautua le Radio Samoa Sfulima Iwa Tolu amo. Tanto wha silanga. Wha silanga lau tanu mai le nei a fiafi male tautua le Radio Samoa le vau filifili, male tusi o le songa. Awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songa, fatasiei male lo minga o le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o lisio tala tu o Samoa o alanga upu o le bata whaioi ala matai le whainga o whaanavlawe e pei o le whaapoiponga o le maliu o le o siusingo a inga whesila whainga o paolo si i whaanalo whaalangingo e kalesia maletele o le ngangana o le whaanolonga fitu se fulu tala no na tau na lo ofisa lava o le Radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hopeful Avenue i Manukau e mawai mo nisi whaamatalanga wala au le lua no lua tansi lima i watolu. Lua no lua tansi lima i watolu pe tanga iane i le shops Radio Samoa .co.nz whaima iesa uoka ia pe amanau mia tanto tusile na. Leisa tanto whaasilisilanga a inga sa lua fau. Ole a sosopo ia le manu vale i loe fonga tia sau. A wā sau ngata fo i tia e pei o le tanga tia na YouTube malama le mele. A wā lau whaafufonga anga Samoa e maise upa ia maurulunga. E tū mau pea mai le amatanga i o i le ngata anga. Tūlau na lava. I le ama tele ma le whaanoalo e toi whaamanatu atua i le ainga. Sa lua fau le pitonu o tā fito i mangiangi. E maise paolo mga whamurulunga. E malu aisho mātu ainga i Samoa matunu inga e fia. O le lalolangi. La tātou mafutanga masani e whaia i le whaiunga o le masina te tasi. O le aso luas furumariva o mati le itu le lua a nga i le wha i le moto le taitei fono se furumare wha pe Salo Place i Otara. Wha mole mana tua maila una fonga e whaia i lo fina ngalo malie e pei o na tātou whai unga foroina. Mo nisi wha matalanga wha so taile o lua tasi o valu o no ono tasi fitu valu o lua tasi o valu ono ono tasi fitu walu seinia le te fono ma le laulau le tātou whaasilasilanga lena. Ngā whatau li maina lau soifua, ua ta pena le whanelalanga village se mafutanga, ma so o se tausanga matua po le eiti i le ono vaiaso e whaingoa o le ngā whatau lima lau soifua, o se porkalame feso soani i le soifua maloloina, e whaonga ai le ngangana Samoa, o le a mata i le aso luas furuma le lima o mati le se furu le tai ao, anga i le se furuma le lua i la wauli. No foanga e whai ai o le Clinton Library, whaafso tai wawe mai nei tei ua misi lo wa vano. Morisi whaamtalanga, whaafso tai le penina e wharelalanga village.org.nz ia monisi vaenga e te fia malamalama a tiri ai. Leise tātou whaasilanga le nei suafa. A toa mawhai upu polu o tanu ngā manono. I sulimoni o tau mai nu mau po o mau. I le awa ma le whaaloalo e whaasilanga tuai e whaapea. Ua tasi moe le tō whaa ma le whautanga i matai suli o lo vaia lo tātou ainga i mota i tangu ngā manono. E wala au whaaloala tuai sulimoni o tau mai nu mau po o mau o loo awhifio i Samoa, New Zealand, ma so o se tafa o le lalulangi whapea. O le awhaia le tātou whiro inga i le aso lua o Aperila, lua o lua lima, le itu la lua i le awauli,
Whaia le mauta fono le ainga I tanu ngā manono Samoa. O le lea wha moe o le asa ili ai se tasi tausia lo tātu ainga I le tino o tau mai no mau po mau I le suafa a toa mawhai upopolu. O lou le awai mai o le a le tau fiai se whina ngalo au tasi wa furi si ai le whina ngalo o le ainga. Tau pule le lofo le tue tailo tau soifua I le naso tau poina e whamana tuatu e te fio mai lava ma au mai lau taunga e pei o le upu he whai le pea. Whaia ma le whaalo alo tele whaaftai, mawha vātau o le teitei whono o le mafutanga le ainga, tupuola a la tina o le vaia le ainga, palaia lii tai a kui whai lau tusi o le mafutanga le ainga o loo sainia le tātou whaasila silanga lena. Whaasila silanga mo taa, e whaasila sila atu le mafutanga o alo matama whanaua mo taa I Aukilani New Zealand. O le awhatanu ina lava le tātou wha moe le aso tona inei. Aso lua sifuruma le lua mati le no whanga masani vanu sifuru le vanu sifuruma le lua Riley Rowi Papa Tutoe. A le tula sifuruma le lua I la wauli. Ta ua tele le tātou teimi wha mole, tala soifua I le lofa malanga le leo le tua tai antu lo tau soifua I le na aso. O la paulo tātou te mawhaia mea uma o le wha manosi mai o le tua. Whaafetai tele lau ma maftanga, alo matama whanau mo tai Aukilani New Zealand. O loo sainia le tātou whaasila silanga lena. Komiti o le anganuu o le whono Samoa PIPC Aukilani. O le ale lepa pea ia I tua foe le atata o le tama. Samoa na ngalo I aupa ia Samoa. Ai whaasila sila atu I suima manu uma o le tātou komiti whaapea le prestene. O le autala vau teitasi o loo awai le tātou tauwanga. Ia melu o lua lima, o le a whaia le tātou whono I le aso tona nei I le hono tama ki PIPC, I le se whonu le tai au, e wha malamalama atua I le tātou porklame. Ta uolo tātou au wa poto I le aso, bonisi wha batalanga, wha fso tai le telefonu le o lua tasi, o lua ono, fitu o I wha. O lua tasi, o lua ono, fitu o I wha. Whaftai, se ni e vai ma le malo le whailo tusi, o le tātou porklame lena. Mafutanga alo matama whanau le luai, la o le tala le lei metu tisi, sa longa sa le lolonga. E whamana tuatu le tātou whanutanga I le aso tona inei, aso lua sifuruma le lua mati lua o lua lima le itu le ase furu le tai au. O le a whaia lea I le nofanga masani o le lua sifuruma le tolu Franklin Rowe I Otara, whamana tuatu fo le tātou la fonga, mo le nei masina. Mo nisi o le tātou nuu whato a maua le nei wha silsilanga whamolmole, Susu watu le nei aso tātou whaasoa ma tala noa a wāfua fuanga ua tātia. Mo nisi whamatalanga whaaso tai Reverend Sione tautua I le o lua tasi fitu lima wha lua. O lua tasi fitu lima wha lua po mwangu tutia lua manuwahe aso I le o lua tasi, o lua fitu, o valu wha no fitu, o lua tasi, o lua fitu, o valu wha no fitu, I le ava ma le whaano alo tātou whiro iai le nāso I le anga le lei ma le lofo le lii. Nei tātou whaasil silanga la nalo tanu mai e tau le nei fwoi wangla fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furulima Iva Tolu Amo. Nalo va Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai I le se furulima Iva Kolu Amo, Radio Samoa, Vivela A. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le watu mele tātou teimi le wati le nei whuvanga la fiafi ia ua 2 minuti wa te ali tu la valu. Le fo ua whaatasi mai le sunga le li fo mai Dr. Isaiah Tawalapini
ma le whapopongo le tātou porkalame o lau soifua maloloina o loo iou lava a ao ia wala fo nei vai ngai ao na tātou whautangia. Mai se lava le teimile nei leo fo a mata na tātou Savanvali ma tātou wa ngai atu i le tau manu rulo doinga ia lava lau tāpena penanga ia fo nisi vai ngai te fia whafsili ai ia o lo maua lo wa vanoa e te whafsili mai e le sunga le li foma i monisi vai ngai. Whatalo whantu le ava marwhalo alo lau sunga taukta malo le soifo maruia ma lo fo i le tau a tai whi amunga luenga pe ona iei tātou le neva yasu. Ia, soifo manuia fo i lau sunga sau ma lo lava le tau tua matavela le tinu. Ia, ve fo ni tu la mātango fie whātalo whatua il pa ia ma le mamalu le tinu o mwhai tātou mafuta le ni tu la fiafi. Ia o le tātou pōklami māsani lava nei o lau soifo malolo ina o lo o iou lava au. Tālofa lava le pa ia ma le mamalu. Mai se foi o sunga whawhiangainga ma o tu whaltua le sose whatawhai te olanga. Ia o le pa ia le salasi o le tunu u lea i tū ma le i tū, a mai se foi o tu asin sina lo tāpua i mai maota malawa. Ia whapea le tupulanga lalovo o lo whapea. Ona tātou mafuta i lunga o pea u whasota inga ne vai tau. Ia foi pele vinga le tua wa tono lo o tau foi tusa tātou i le manuia mai i le alei. Mai vea ni tu la e tau te mafuta e foi. I nisi o mata upu tāu e awa o na longo pui ali e lo tu mamalu. Lo tu i mea le lei ma toa e o tātou soifua malo loina. Ia, o le ta e awa na whamanino atu o tātou sponsors i le nei proklame ia pia ona iel tātou leitio nei o le Radio Samoa o lo whaapela o na waalua le Radio Samoa ia ma le au onanga le Peter Drive Doctors and Community Trust i maangele whaapea fu manrewa o lo whaapea na mawhai ei o na vatul nei proklame ta i lua vai aso ia ma tātou wheloa iai. Ai mola whiawhinei ia a ole i se ela tata opolefni e awan wha ilo atu i le teimi nei o loa lua ne vesa tauna a mata le prokalame mo le au mo i la tau o loo wha mawina o maua le mai suka i te tonu la le clinic la le a Peter Drive Doctors. Ma o loo whai kulupu, a lua nei la kulupu, tolu. Lewa tolu nei kulupu faso, tolu vai aso. Ia, mai te tonu e o loo mo le maluina e la tau o loo matou awai fia fo i lea tau mo whainga o loo i nei ia wha manino atili nisi mea i le o malamala mai. I le nei lava ngase o le suka. So o le lai, a e fia a waila le matsavali le whaita e o le stona. Ia e mau te wheloa ila le wā o le klinik i ngā mangele. Ma le McDonald. Le vāna e ina e si whaapolo na whaafsanga i ma le pastop. Mau te wheloa ina le fitul tae au. Alu ele matsavalinga. Ia e whahi o tulu ele matou tamai breakfast na le klinik e whahi ele toe tala noa atili e i le ngasi ne o suka mo sinai tūlafa to ata apei o se amatanga tauna mo le taimi nei a e avanoa la ia you're most welcome to join me ai pa fe te lata mai mangere a mo le tatou ta opu le fiafi nei o le tasine ma ta opolo o fa ta wine le masina nei ona o le tapena pena atu mo le winter ma tai le li o nei wa tatou se e fo i le autumn i New Zealand nei ia ma wa ngai atu le la mo fo nei masina to e lua masina ia o lo fo le winter ma tapena penanga masania la e fai mo tamaiti ia fa pe tatou o lo yenga ngasi matu ia ma la tou mai e wa pensione ia ma fa pena ona fai o tatou tui ia mole so i fu ala le ia me sala le fulu mal covid ia wa taimi lava nei fa tele fo pe fa solen malu fa fitai le tua e ser manel ni sama in New Zealand le wo ma le winter fa to ata mo ana ti mo na ya sente nei ia nai ma ti mulai ti fa le tele ia mai e awana no fo tai
E o mai fo le te tele le winter ia ua pepesi fo la tātou le fulu ia ma le COVID. Ia a o le i se e loa la tātou mata upu i le tūlanga le i tūpui pui. E au ana manino e mawhai ana whai sau fasili. A whai ua ma se fasili a matua i tahua te minei mwhai ana si melo au. Ia matam whai atu e tali ai lelean whatisa se i o le awhai tūla muli ina tu o tule lewa noa nat wha mau ila lau fasina i o te mina one ngalo e tu o tule lewa noa e whai meni fasila se utal tau noa tuai i mai mea ia ai le i talatu a tātou fasili o le mea mua la te mana o ia wha manino lei o le ha ele nei mea tau le immunity system po le puinga wha natura le ia i tātou umalava whaftaile li o lo o wha ua tātou soifua mai e ieise mea sa e ta o se puinga wha natura e lai te tonu o tātou tino e mawhai e ona saunia mea tau mo fita e whetā iai masiama pe a sia tātou siama i le taimi po o alawa ngase e tau mawhai ale tino i le mea ngatai ia lona mawhai e tau mawhai te e atu i siama ia po whamai fo i whenga i le taimi. Mai o le toi ngā system la lea, atonu e tau le tā ua te lo taimi tau tā no le fatu o lea tō tonga ma le tō tonga. Ato a le system le e whaisi tele o tō tonga ma vaenga o le tino e connect whakas ia ngalulue whatasi le taimi e mana o mi ai. Lea lai vaenga ta itasi la ia pe o le tulanga lei pona iwi ia ma le mea lolo fo le tono e tau le bone marrow e sel tā ua mena langa o inai sa wai mo cells fo le o le toto e au ngate la le tau wha e te tau toi mo siama me whapena ai e ila maisi mau mea pe e tole fitu le iwa ia vaenga se fesoa tai umai i te me mana o mea ia o bone na mal bone marrow ben of atua e maisi glands na ta o le thymus o le si voi fa tonga na mo mea ta o lymph e tu atu la i le popona i vel fatfata e sta mai klana e tu na al ta ua ia e malesi to tonga na ta o le spleen o le lo ne pla fa sa mo le upule le to tonga le spleen e ta me pesi tama ia te i le tu ta wanga valley o le o tato manava e ina le tutonga pese ate lona tino mai pa vai iai ia o le si o si tutonga o me ai au tafa i ta o tonsils tasina me o le tutonga mo le po le puinga fa natura le ngatele o meta o lymph nodes ia po patu po fatu ia it's so atole tino o pai ai i ona o fainga ia meta ona e au ngatele teimi e sfo ita te siama fa te inga o patu va pena me e oso ita to i lalo onga a me se timila lo pa fa e le vese me o vai bo se me pena ia me fa pena e o i lalo au e puta ma la popo e fo te me fa pena ai o so ia patu na me ta lymph nodes ia ato aila ma le pa o le tino ia matolia o le pa o pui ai mai le so ona ui atu se me hui me se me te tono tātou o whawhetai o lai ma whaina tāo fia le pau ia mea umai ono urufia tolo tino se e vanga nā la ua la vea pe a whaina le pau ina a whamwhenga fia le na ulu otu se me tono tino whatasi e la mga luenga tu whatasi a vaenga o le tau whale ia matalo tau whale e le acid tono manaba le acid na me whainta pea isi siama o lalo atu e heia maisi mau mea nei tonu e au ngafo i le pupunga wha natura mea nei tau au tele mea tau sami mea ta whautua tai i le lei tau sami mo mea tau sami le lei mo le soi fōmala loina la nga oi nā le e nga lue tele mea tau sami ia staimi tātou wo ati ai ia whapea fo la ma whatungao nga le whakuna lai na te whamamaanga le toto e avi ese mea le mana o mea e iei mo
mea ona whanai tam wharitina e se langa ona tele a whainai la ia tu tonga i o le puipinga whana tura. Ia, whape whala ma le ala e le tau te mana vai. E fo la ia nai menga peni toothbrush wala i tuna, pe o tamana e ngā ioi te mi uma, i ne whape ana o mai fafo i le suafo, i le tau te masani e tale mai fafo. Ia o mea nā te tele pe a e whape nā, ona pu e si ama e ona watu nā, matau whai a mai fafo te mi te tale hei. Pe o mea o tō tonga lana e whesotai, ia ma whape nā, i teime mna o mielo, wa uru si ama po la, o ini nei, mea la lamatia le se fua teimi nā o le tino. Ia ona tamo whai lola tino, ta pēsi ama, ia e le ngatana ta whai ta pēsi ama tā whio whila le albo le wha ama, i le teimi al teimi nā, whaata vale fo la i tua atu, o le nā, ia le tamo whai e whau mo isi tu ai ngā polo tini ngā, e mea ta o antibodies. O mea la nā pēni, pei o isi whitana muli mai tua e o mai loa e tamu whaita pē i siama ma e mawhaifo la ona latou mana tua o mea whapitona e nau te mana tua le teime to e sau e whala le siama i si seimi muli ane mea ta o memory cells ho me vena e mawhai ona to e a whaine o este muli to e mana tua e mea i ama to e a mata ile tau e to e ta pē fwoi bea to e a sia ma o i tonu la le o ngā ila ia mō tuipi pui e whainei, le whaanga solo i tau sanga umba. Pe ona tau whaafonga ei, teime leo tau la lata mai, whamasina fōu e a mata ia tuipi pui ia maasani o le fulu, ia ma le koviti. Amlasa mua maasina, apelila a mata i tau sanga umba, ia le whalala to a mata i le vaso la lea, le vaso tua a lasa mua apelila. E no fo te tauna whai, a matata tauna na i ngasi tū mau, i a matata pensione. Ma te e whai fua e le tau whaise tong. Ma e saunga le mu wa oma na saungia le i tūlanga oma saunga le mu. I ne wha pēo na wha o ngā, i a tui nei. E au ngā e sanga to e whawhangu ma wha le lea ti leo tātou puipinga wha nā tura ia pēo tau whawhanga mai. Ina i a lava saungia. Mo se taimi e ono o sa wha ia i tātou i siama o wha maita i tasina e whaituinga. Me whai nai e tau mo whaituinga mō tamaiti, e te lea me e mana o mea le whaitulanga i tamaiti. O nei le ngata i le i taiteina matua o lātou tūlanga i mea tau puipui wha nātura. Ia au tamaiti e te le avano o nā whaina, ona o anga wha tamaiti ai māsani ai, o le kea ma le soona ta alo ma mix whaatasi ma isi ia ma ono pepesi ngō fia i siama SS mea nei tau whai tuinga tamaiti le lei o le mela nai e tau o tele le whaatino o tātou tūpui pui aua le tau tua nā o te tonua inisi fo i nevai tau o mawhaina whaalongo ma whai tau fo i lea vai i ia mea mai a mesese. Moi, e fo inisi te te mene o tūpui pui. Ma o lea i ata tau lava nā i le tangata. Ai le tu ai le tua lalo tupea ma longolongo atu. Ia nei avanoa tā ua o maua. Tātou te oe whai e ia tātou tūpui pui ia nei me whape, nei mea e whai tu se o vaila au inu i tamaiti. A le tele a mene o vaila au mō pui pui ngā. Lau wa tu mai tono tui, whai ngō whia ina whai. Lelei. Ia, nā pe ona whai atu o le tui e whai vai taimi, o uman sound e le dose e wha o ngai e whai e tuinga, tamaiti, wha pēr tangata mā tutua, o lo wha ngā solo pēr tamaiti, man tua amata mai a le taimi o le tita miti, ma wha solo atua ia i lunga o lātou tui, o la tā ua o nere whai nei tui, pēna u tā ua, e mo ia e le a tonu e le se lau pasene, ai ua te le avanoa ua toe wha amara sia, e le pupinga wha nā tura. A wha pēr a wha ina i al siama, e ngasela ai le mātu ia, e sai na se sina vai ngala titi e a wha ina, ai le mātu ia la le a wha ina le ngasela. Ia ai le leifo le pui o tātou ma wā i vea tātou ma
au wala e ono whiawe e siama, pui e tātou tui, pui ngata pe a whai o tātou tui. Le ngata whaila e lea. Ia ai, awane i toi o tātou melena i COVID. Wa a toi o fo tulanga wapena o pepesitil. Ia e o fo ina declare sesi tulanga ka o se pandemic. E tā ofi mai le whio ai. I o ai whio i wā mamao, mao i whale o loa mena o tā whio mai. Nā tātou experiencing a umana mea teime COVID le eisi se toi whio o e le tulanga. Mai mana o mea tele pupuia tātou. Ia maa waile i toi so ngā alu runga le tau so i whanga le tau so i whanga le vai teimi nei ia o mea umane o whainga mai le teimi nāna na tau fi umane tele mea ma whinumia i solo whainga i tulanga o na le leanga tele le COVID nā teimi. I le toi whio o sesi nā tulanga. So o le tulanga le tau mwhai ai e sili lava le puipuia i lo le tau tongofitia. Le lei. Ia, ona tātou whaawaila i tupuipui la le whanau. I le o tupuipui whanau nai a mata mai le ono wa yaso le matua le tamititi, whaasolo mai tolu masina, 5 masina, se fululua masina, ia whapele se 5 masina, whaasolo tolo le whatau sanga, ia se fultasi, ma le se fululua tau sanga, tau lela tātou whanga solo tiai. Mo e maitanga, nā fo e tuipui e a ona whai e puipui ai o e ia whaatasi ma le pepe o lo i toni a te oi. Lo tele pea ngasi e te tau waina whai tuipui tina, mai a lo mawhai ana whaatino mai nā e tamaitai tau si mai whaapitoa le au midwives o lo o whapea no aia o tau. Ia a e fo i tuina e whai o tina e ono whai i le teimi whatoa umana whanau pepe ia e a whai e positive o i sesi wha mai peila o le siamale o le hepatitis B. Ia e te tauna whai tui puipuri tamaiti teimi ana whatoa whanau na e uto tau whisili e midwives e iei atu ina e tauna whai tamaiti pia whai o maua o le tūlanga lea wai fo inisi o lo o whewa i mat siamala lea. Ia pēna o whai atu ele i matua le ia te tūlanga i pupunga whana tūro tamaiti. Mea nā e aua tele mna o mia whai o tui nei. Ia ma tā whaonga wha tamaiti ana e maasani e ata tu e whiua tā tamaiti ai o ala tau ia whai la tau tā longa me tufo o no whatasi ai. Ia o teime ana e tala noa ma whepesi a ia tūlanga fo i whaua se i tulo. Ia mai siwa la pia mai nei o whangu vai. Ma mea me tau sami, teimi o tā longa, ia tango toa lesi whao ngale, whangu vai lesi alai pipi e nei mea mai lesi, whapena iam whi avea isiama, ma whaina ngofi ei mea nai tā ua tele. A oa tato whana o walawene i tango o fua le whangu vai lesi, po le mea ai lesi. Ai avela na ia whangu vai tausia ia, ina ia puipuia tūlanga lea, ia ma whaatino leitu puipui whanau. Ia se tato waila i tuipui la ia ona i tina. Taimi e maitanga e mawhai e te tau ona whai tuipui il flu whapera COVID. E mawhai na whai so se taimi a ua maua e te tau wailona whai roa. Mai le tu whapesa i o lea taimi e mawhai na whai stimi e lea whai na pepe. A e maisi tui la na e tau na whai po le flu ona wai aso ana ngai lunga. Wa tau na whai tui na whaatau mo whaama e tau le diphtheria, o le tetanus, o le pertussis. Ia po le pertussis o le whooping cough na, tau na whai ne i te ua whai na pepe. Patau lia, o ngase o na whai na pepe te me maitanga. E ono a whai na la le teimi o la tupu la tu tonga e meise ala tulanga le whatu, o le mawhau, o whatu ngā o ame o mala tupu. E ono a whai na i teimi o siama i teimi o lai te tonu i le pepe i le maitanga. Mea na e tā walwhai o tui umane o tina, pui ala tau pepe. Ona whanau lau manuia le pepe, ia whautua ina pe le whaasusu tamaiti i la tu tina leanga o le sua susu tina o le susu pito i sili le nao ngā mo le tamititi. Wa ele ngata na mama, le leiro na lona vevela la iai, o le tele i o mo mena o tau antibodies le leila i tonu le saumaltina e alu i tonu pepe
ia e sosoani I pupunga o pepe taimina. Ono vai aso, na e tolu ia tui na e whai ai, tolua tui ia male whatulutulu e tasi. Whatulutula mo le siamata o le rotavirus, mo le diarrhea o tamaiti, ia a le tui na e tu whaatasi ia tupui mo siama e telea, ia le diphtheria, tetanus, pertussis, o le polio, le hepatitis, ma le Haemophilus influenza, ia e iei uma ia vai la autona tuina tasi, mena le nia so mfaina tu whaatasi nei tui. Wa uma na saunia le stulanga saunga le mua le se me polai, tasi tui ala o kava o mai mena. Ia maa vai le temfola le e whai la ma le tui I le siama lea e a whaina I telo tamaiti I le pneumonia, pneumococcal, whaile te dose mua. Ia, whaasola tolu masino tamititi, ia wa whaasola tui, ia tuilo na lua o mea na amata mai I le ono vai yaso. Tolu masina, amata loa wa whaafai a second doses o vaila umana, a iaila le vaila au fauna e amata fo temina, o le vaila au po le vaila au o le ngasela le meningococcal, le siama le e a whaina, e tamiti le fever whai ai. E amata na tolu masina, ia na whaasolo I lola ia. Tolu masina leo whaatuai, leo o whaasolonga. Lesi whaasolonga lo tui pupu tamaiti o le 5 masina, ia o whaiei tuilo na tolu o mea umana ta watu. Ai whaiei tuilo na lua o mea lena amata mai I le tolu masina, ina ia whaapea na alua I pea, tolu masina, leo o 5 masina, alua loa doses na, tolu o mea na amata mai le amatanga, tolu na lua o mea na amata mai le tolu masina, ia maalua loa wha solo atuai. A o te sifurulua masina, tai silana teimi tue whaifula, tuilo na tolu o mea na amata mai I lumatu, ia tui mua mo isi tui, e o na sanga whaasolo e pe ila le tui o le measles, o le misela, mumps, ma le rubella, e tasi wale tui ai tali, ai cover mai e tulanga na, mai o no whaifo e na ma le meningococcal, pe a whai le I whaia lava le meningococcal vaccination, vaccine. Solo le pela mea se i o le 15 masina, ia o na whai lelo tuilo na wha o le siama na le Haemophilus influenza, ia ai tuilo na lua loa mo le misela, mumps, ma le rubella, ia whaapea ma le tuilo na tolu ina le ngasela lea, o le tuimo muala lea, o le siama lea, o le chicken pox, ia mate le 15 masina, mo tamaiti. Ia sol manuia pea o atu le whatau sanga, ia o whailo tuilo na wha oisi tuina na mata mai luma, wha mai alei. Ia whaasalo atulo I luma, sfultasi, sfulua tau sanga, taimi wa o le college tamaiti, e wha ngā solo e pea tuia na whai mua mai, le tuilo na wha o le diphtheria, o le tetanus, ma le pertussis, e o ma taimi na u wha atua le wha. A nā tonu le vai taimi fo na e a mataile tui fou e le lewa tele tui nei tui e ta o le HPV o le Human Papilloma Virus vaccine o po le vaccination e whai taimi le a matai mo e pui e ia whanau e meisa whanau teine ma e whau fo mo tama langa pui e mai le virus le ta o le papilloma virus e ono a whaine la tau le kānesa a mea la vai kānesa al wha au tangata I tamaitai. Mai ono a whaine fo italai ali I le kānesa o la tau to tonga sā. Mea nai te tau en whai o tui o tamaiti teimi nei, o whaasolo na mātua tamaiti. Lelei, ia ai tai ei nai tui whapitoa nāna uta ua lea la tui whamnatu teimi o whanau ia pepe, ia I tui o na whai whapopo teimi na whatoa whanau le hepatitis B la sa uta ua pe a whai e lai mōl tina le le siama le hepatitis B, o le meningococcal e whai temina me sa pe wha lai a whaina o lau pepesi fo le temina e wha malesi tuina e whai temina e tau tui mo le ngasi wala TB, tau le PCG e ona whai fo le temina pe a whai le I whai a mamua. Le teimi ua whaasa ngā solo ia
le tupu a tamaiti a iei fo ini teime to e pesi e wha mai ni o le misela o le mums ma le rupela me ni te koko po le hala wha mai ono pe pesi wa mai te ono fo pesi e ono whaini tupu i wha popo o tamaiti teimina e sanga pui a tile pe la tau. Mō tātou matua, ia e te tau lava na whasuli mea whautau sanga ua whaisau tui a mata po o se tui fo e sanga wha popo a tili ai. Ia le tui o le whaangasngasi o le diphtheria o le tetanus ma le pertussis. A mea tu le whangasngasi o le tetanus se ua sa masani o le ngasngasi o le pei o le mailili. E leo le mailiu a le mailili. E ono a whai nei tātou pe a manu o se toinga manu fole le tuia. E le anga tele. So o le tuipupuila mo le ngasngasi o le lipi. Ia o le mailili. Ia ma le ngasngasi pipili. E ono a whai nei. O isi tui te atamatua e tau na whai. Ia ta mesela te mine peno ta awa apelile to sanga uma o tau na whai a tātou pusta doses. Mo tui amata tui whaapopo ia mo le flu ne amata mo asa mo apelila ia mo tātou fo la ia matule faifua tui o tātou matua whaapem tātou ele ia o lai ngasi tu fo i whaam tu mau pe o suka to mau lunga me o mwhapena e mo fua o tātou tui whaitimina o le si tui e po tata matua i teimi ua e whato a whaile le ono lima tau sanga. O le tui mo le singas le tau o le shingles, le anga toi ngā papalana pi papala mai wha au tafa o le o ia mwhiwhani sau wha au tafa i lunga i fōlinga e pi papala le tino ia a langa ono mota mai ne uro le tino na e sau wale siama i au tafa wha pena ona fulai e mai whai ase matu ia pe aoso nei ia le ngase le lana o le ngase wale nei e uma ai tinga ia le mea la sa aso ai e mea o whata te timitau le se tinga mena i le anga tile le ngase ia ma le COVID la ia tautua nata tui tangata uma le taimi nei o loo iai le se tu ai ngasi ama fofo le COVID la we te nei lawa whai le tui fo leo wa tau na whai to sanga nei mai te tawa na whai whatasi e alu e whai o tui le pupu ma whai e ma kutu COVID i le whainga le COVID la wene e ta iona ma sina ma whai pusta i le leia langa e vave na vai le vai la au le me la na lai whai e ta iona ma sina ma whai a whai whala ua mo le COVID i e whaatali whala le ona ma sina whai ato am whai na toi whai le situi mai whai fua tātou mai Pasifika le a mata tu sulta sanga lunga la me faina fa tatu tuina fai fua ya ele tu tatu matua matulanga umana ya male tu le manito koko e te tau fo fai tatu matua le taimi pepesi tele le fa mai le amesa pa fa la faina inisi o to wainga la pepesi tele mama tau tia tulanga pe a mau tatu le siama le a faina ile fi le ma wale fever fight Lelei, ai o le watale la fa pena fesina malonga tano ati lela ia la wale o matula le faslonga tupui ia mal se tala nto tonga le mea ta o le puipunga fa natura. Au le si faslonga pe o malonga la tato atlua o pola me ta ua ila me ta sami pena uta o mamnul. Ma fa talia tato fesili ia ala fesin tato malonga to ia tato fa o le fa tai. Telo tatu puipuinga ma le wha o Sofia o isi me le uma moltino.
fia tela siama leine mo mea aili a pale mea tau samila ia mea o whalau aina, whalau whaisua, mea na e tele mo tama i minerale ma mea iti na e ese mana o mea mo pupuinga whaanatura. Mea na e tāua e tele i tātou me tau sami. Tātou, a me tātou matua, ia tele lau tau sami i mea neo whalau aina, a e ua le tele o nei whalau mea o whalau aina nei vai tau. Toi tau ngō fie, ia tele lava i matuli, ia afa o lau pleite o me tau sami, o mea ia, langa ia o ngā tele mo pupuinga whaanatura lau tino. Le ngatalai mo minerale ma mea pina, ai mana isi mena o alava lava nai tunu. Ele naktanga na mauele maalosi e whao ngā e tino whae mo le suka e whao ngā ime. Ai au ngā tele e whaata avale o mai mele lei pela o mea o puipuinga whaanatura. O vitamini o mea umanai mea tele tono mena o whalau whaisua, whalau aina, o mea o nuts fo ia whao ngā pi ngati ma mea koe ngā nuts e sisnete o mena e sele au ngā mo puipuinga whaanatura. Nena ia tele mea tau sami tātou mātua, ia maise ala pe a whai o tātou e mo le suka ma vaenga leanga na e toto maurunga. Ia tele mea ia tātou me tau sami. Ia a ole mea tau sami, mea tau mea lelei. Tau si mea lelei e le nga oa, e le tele se nga o iai, leanga o le tele a mea lelei e tau tfifia, o ele nga o leanga, le nga o le toa, nga o na bad cholesterol na i leanga. Ile fa pela e mawhaina e ave e sea atoa. Ai taua ana ese le tele na ia ona whao ngala, ia leila i tino. Ai a wha pe whao ngale nga o e mo le whainga mea. Ai whao ngā pele nga o lea e leo toa. Ka o lea, nga o alea o le olive oil whai pe ma whaatata i ngā tātou o lea. E taunga tāle e le nga o leina e whai mea tau sami. Ale tūlanga la mea tau mea ano e aina ia tātou mea lelei. E le ai ase mea o lua ma tātou mea ai masani. E le talo, whai e ua ni vai tau e se le maua ngofio nei mea. O le tele le ufi o tau vai iei, e o ta mū. Tele o tau ngā talo e mo taim nei, o mea aina a noa, mea ai ele i processinga. Mea ai lelei ana e moi. O le masoana i tonu mana o mea tino e fausia me le suka. O lona leo o mea ano nei. E omi o whata avale tino na avese mele na o le suka mana o mea ai toi avese uma mea e leo mana o mea tele tino. Mena le tau sami i me tau sami e whao ngā. A ia fua tau fua au nei ova. Mana tua o te wha le lato mwha le tu le plate fua ngā iai. Ia o le plate, ma tau o le plate, o le afa o plate e te tau ana o mea tau vegetables, fualau aina fualau whaisua. Ia anga se kuata e eilau mea lele e whai eilau mea tau sami. Ia o le se kuata, ia na ase mea anu e whai lau mea tau sami. Whai a wana o whai, ua la se lua, na i whai balangi masanyai, ia po sina whasitalo fo la pēwha oe. Ia pe tasi le whai, te lei tele. One i tele, pe o lau mea ai mawhana mo le asa. Ia ai mama isi teimi, one i ne iso ona tau sam tele, a mai sape a whai pe te suka, ia pe te mamafa tele fo. Nanga o tūlangana i le lei tele. Ai i le tūlanga fo la lea, o le ngā o tatano atili mila, ngā o le lei mo le tino. Ia le ngatale le o le ma pinati mena mo wai. O le si mea le tele ngā o le mo o le avoka. O le avoka le si mea le tele a whai vai, ia ma whai e wha o ngā fu e wha patai whalawa mix mai si mea o le lei o le ngā o mau mai i le avoka. Ia e mea na e no fouta iai. Whai fufua tātou mea ano, wa tau toa nā tātou ia suka o le matua le anga, al mele le leisa pae. Ma le afo le sai mini. O mea na ese le leanga te le suka. Leanga e vāwe ia ona li suka mena i tonu ma sa ona te le suka i tonu ma whainga tai le tino tau whaasoa soa. Le lei,
o lona lesi mea tauna no fotai o le mea lea o le malolo. Ia le leila le mea tau sami. Faisa wina o sina u exercise la ititi le aso mle aso. E fua le afai tūlare ngā lue le aso mle aso. Aua so ona halu le amatanga. Ai fai le mu, ia ma fai maalia tua masi isi ilunga. Ua le fai so ona fai langa e ono va vena ti ngasa o ngā pōna iwi. I le tūleanga fwori arthritis mea na. Ia pe aso ona fai. Mea nai le na fai fuafua ina ia whaanga ia pele tino fuafua le mea tau sami. A o le mea lon tolu la o le lava o le malolo. Ta sile mea whaina te tātou e tā ua te lele valu tūla o le moe. Fitu le valu tūla tau na malolo ai. O mea o manei e o ngā mo le sanga whaatupula ia o le tātou puinga whaanatura. E soani te le mo le tupu. A malolo tino e malolo lalo mawhawhau ma isi mea. A o le teimina o le toe toe whaata a vile o lo mawhawhau e toe whaafou ma toe saunia le lei mo le siaso. O le teimina whamaisi sa ofisili sistanga taina o whamai e malolo le mawhawhau e moe i te moe. La wele ilo se me ala venga lue lo mawhawhau. E ngā lue lawa le mawhawhau langa e tauna whaanga iui aisi mea e mano mia le teimila te moe. Mea la na e te tauana malolo tino, ina ia tō whai recover le si vaenga, ai whaanga iui mea tō ngā iui teimi te moe. E le mawhai na whaia mea na, pēa whai lai te ala umi pēa, ai me se ala pēa whai so. La ngai whai ia, le mawhai tino na whai ia e ono o atoela isi tūlanga leanga la na, e ono tupuai mea ta autoimmune disease. E iai nisi ono whai ino la tō whai ei, pe a whapena ona le laval malolo. Tu sapala ale le leo lau tu sami le leo na ngai oi. Ai apa pola telo ma fau se mea. O niso teme te leo mana tuna tu iai. Ai apa pola telo ma fau. E ono tupuela meo antibodies la ie tono tino. E ono fulai vaenga se tempela o le ma fau. E ono tupuela me ta o le cellulitis la e se mai le meningitis. Fulai vaenga na o le mawhawhau. Ma te ale o pei e te stroke. Ia, mea lana e tauna no fota e au ngā te lele malolo. A mesa pēr ten vore whataha uma se whaalawe lave. Sa whai se whaalawe whalaing. Ia, li tau le maua po le matuale maua se moi. Ia, ona ia sola e so atuai o atala na matua sa whaere tino. Pe a lele lei ona tue lava whaafo i lau malolonga i le mea tauna iai. Wai. Te wa e o tulanga le o mena autoimmune diseases tu poemo antibodies na ia te le lope to e fo i mai ai pele ai pe to e manu ia pe to a to fo i lo malo si be a to e pa am faina fai sto fit ia e ofa ta sila le malo lo tino ma fa ma le nganga me na e tau te fa fo longo so e lava ta to fa longo pe o ona le tu lo a popo ai me pe e ala le tu spa ia e ofa tasi mal fanga le tino ma fa ma le nganga ia lava pele ma fatanga le li e mawele tatu ma fana ia ma le fa pe ona mawete ma fa fo isile ma rosi e pe lava on tatu ma san ia le a tonu le set fesili ni taimi pe a fia fesili lo ia lo avano am fa fesili mai oi a o fa longo mai le wala mo sauna fa manatu mai duranga e sunga sautu langa na mata isi le YouTube ya a to mata for YouTube vai meto samina e fa ale tuna ota se tele na wa o mo vegetables e tu sai ta to ni ya ni sila o telo Australia foi ma America po fela la te mo le tua telo fala o ai me sa fresh vegetables o mea na ma to fai alo la se ma mea na tu aisa na nga tu selo mea e alu le quality o mea tu ti quality ai le mo le mea atu tu na o mea me tu no mea to sami fa nga fresh vegetable ia a mea to fresh meat or fresh fish o mea uma na to fa nga e nga tel multino wa uma to nga herbs na fa nga temne le fa nga en fan mo a fai e initial o inu foala au mene o me herbs ia atonu ale le
ato no la ato tua nisi mea ia ai ona whaatino pe ia mea lai whaatuntunu atu e tū whomai. Na ia whaapea na whaato tua pea ia whowhangalanga i mea lai fue whomai mea lai wati whala au mea whapena. Ai le asi mea whaonga mena aua lava ni suia le plan po le whowhangalantu lua tala noa ma le whomai. O mea na ia o mea whaapopo mea na o whala au whaapitoa na tila ni whaatau pa whei tila au tupe ia mawai i se na inu. Ia ele ase mea whaonga au ne isuia le plan ne whai atu i e te loa ai siaki le siaki i e whomai le tūlanga la te hei. Wai au whai no mau atu le matou whailoa inga la nei le i proklame foi le no whaatu le whaawau nei ale Peter Dry Doctors. To iwa, to se funisi na mātou talata noa e lātou ngas nāt mātou wa aile e lātou i lako testa i tasi leo mai mawhaili clinic. Ia ole lawe tele ale o tātou. A tau nei lo le test lai whai. Aile i lo po le ale au ngā test lai whai. Ele i lo foi po whele me le a when me le anga. Ele i lo foi pese le lei mo i pese le lei wha le lei po se hata ngā le lei. Ia awa nei ana mauti noa le ai requesta i tasi. Lana mole wina i la tau na vai ei. Ia onisi. Le anga tele suka. Matua le anga suka na mata mai pe whiolo ma temine matua i maurunga tele suka wa e mena siaki. E lo le suka sai e le tolu masina na nei metal HbA1c. Ia ai laki la tele la tona o la elaiti. Tupulanga elaiti mai. So e siaki at la isi la tō vaenga pe la tō tonga le fatu. Tō tonga ma o tata maurunga. O la e whiolo po la le lei. A le fautuanga mo la tō. Tau tuana ia vave na whaisi ia le ato tuana whailo na tuka se teimi vave tauna e fua i plan ma mea umanau tatu fua mai. Wa atu i titia o atu le leanga o vaenga tō tonga ia o le fatu, o le fatu ngao, o le mafofau, le memory mea umana e vave i leanga umai whainga le suka. A laile i o mai, o wai ono o mai e olo iai, whainga tātua whafo i tua. Ia, me la nau tono fautai, o le tele nisi wo i le wha mamaro toto, o no whainga lava le suka. Lai loa, o nisi voi, e amata mai, pe fōlinga, lai le suka, pe fia leo, lai le suka, a se tia tua whatunga, o i wa whaale tono whatunga, o i la tola tele e mātutua, wa fu e whaasola na mātutua, ma vai fo i tō tonga nei. Mea la na wai le tasisi mafuanga le anga o whatunga, a tōne isi mea leanga po le maulunga le toto, po nisi vai la au, po ani mea le whaale tonu ai. Ia, te sa lapa la le leo suka, a lawa o ready au wa leanga ia whatunga, ma e ono a whai, o la fu leanga isi tō tonga pe le whatu, ia ma le mafau fau. Mea la na e no fauta, iai, ia, o nisi vola, e si ake atua la e le lei suka, to le lei le whatunga, le lei e blood pressure me umana, ia, o sanga whaafife ina e maua, po manino le po aha me le mea, le mea whaapenai, le mauti o ne le stona e mauti, talata noa tili ei, e whaile mato tama i walk na exercise, i tau tala fitu, ia, ona mato wha ungalolo i le clinic i Mankri, mauti talata noa tili lo, iso se fesili tau i le ngas-ngasine o le suka, sili whalau tele lana. Pe le fofuanga lana iei, mea nai taua i tele, ia manatua o nai, o whautuanga nei, o tele susuenga, ma me umo whai e sanga wha maonia tili ei. Lea o ngā o le puipuia, whai mea puipuia, aua i lavani e o le ngas-ngasi. Ai a whai a wai o le ngas-ngasi, tau ma whai a whai mea umo i tamu whaina a mai under control. Ia whapena under control, a wai tele o ngas-ngasi e le ma whaina whapea ua tonga fitial, umalo e le tu e sau. Wai tu se le peo le suka, ma le toto maurunga, tu sapla ale le leila oie. Ai a whai a te tu e soli tu la fono e tele o mela e ona tu e oso e lunga ngas-ngasi le. E ali e te sau maali e lunga i te ia waso le stroke, te ia o tupu lea mea ma lea mea.
I wai le ngata whala na siaki whai uma siaki na ama te lo tātou mana e suka e whai tātou siaki mō tātou vai, tai lua tau sanga ma whai whapena whai siaki mō mata. Lea ngata suka lea ngai i le vainga, lea ngai i tua e mata, mea lai lua i tātou vainga. Ia pese me o tauna whai se tau tonga, pe tauna whai se mata, ia whapea na tu e whaalelea lau vai. Ai a whapea la, o lea ngau ia ua au. E whaaleanga e suka o au, ia mea mo meo tamai ne ura e te iloa ile ma ini ma ti ngā ma mea mwhapena au no a whai nei wa au. Wa au na leanga mena, ia e maua me whare te i au e la vea e te le ilopen whawhena la vea. Le mai le lava e te iloa i ani sila lau te mauna tua na mea. Pe te i au a fula le vai, ai le ilope o lati mena fula ai oso ma le puna, ia te oso ma le maalili, ia le vave le whalamai, ia whamai o cellulitis. Mea la nai, e taunau nofo te tātou i mea e auna nofo mana ma tausi i mea le lei a wale anga i luma. Ia, whamana tuatu, tuinga nai amatana masina fau, ia tautua nai au anga i eita maiti, au matua ono lima tau sanga anga i lunga tātou mai maua suka, ma ngase wha wauna. Man tue e foi tuinga isi a wala una tau tui ma o tele o tamaiti umai e fai mo consent form e mana mila consent wale le io e tina matua e fai na fai ola tui a ia tau tu natu langa le ia fai fa tino le ia iwa lama fai ul ta tempe a fai ule isa to ofisili ne taimi mana tua o le tatu exercise le fai amate le stona inei fitu tai au e fai loa e na se vai mea nei pa stop i le maangele le vau McDonald ma le clinic le Peter Drive e fai tatu fai na fitu amate le tatu exercise savali i le paka le a fui e fai loa le paka le fafta nga i ma le McDonald o ia o le paka na e fai le savalinga umaloa e fai le mai se tan no la titi fa se pti e fai wele tai au me amata mo te nei e mana e fa wo pe nei fainga ne fa masani peta to il tsam fai me town fai nei sanga fa lia tili o tatu ngas sini a mesale ngas sele o le fatu o le suka lei o le la wa lam fai uta to maftanga le tau atu no le se sili ai a fia yese se me te mana tuai le mo le va no te vala au to le clinic ya il nampa fisile te mai te lo nampa wa atu ne atu ni le mantua o le man o numero lu fitulima valu lima iva valu e vala au to na fisili mo le nurse no ya tala leu e fisili e mo ngasngasile le mo pe fia awai le prokalame o le suka lai fai ne te lai mawa no ni si e ono mai e te nei e fisili ai e me fai na mawa ngal clinic ia so nga fu ma salua e fisili mo una no so le sisi tu pe mana mia o le sa valile nei foi e a mata ile a onga meu a onga e fai sa valile ia fiafi valu le iva tole i le kalesia le a uso fel fani i mangele wa mana fa tal noa ma fa pena ona mali ele sunga fa fengainga ya afa moseni e fa peona matella topo klame ia fefese leile tale valu po se paile iva e mauti fero ina e fe ya onga fa penei i ngas tasi ia ma fa o fetuai manisi mea pe o meto kuka ia ma meto exercise ia me fa pena e ono tuatu ia po tuinga foi pe o te me fe tuinga ia tu pui e ono fa fe le kala siele le lava taf ma to i mangel nei o le asala na amataila le mangel malo e fra va vai moi o le asa tolu tasi tu so la songa full machine o vaso tu asto se machine e te tala lo e fo la le mato no foanga la le fa autu e le meto community services e le address le sfuriva Richard Pierce Drive i ai mangele
a vei tile fia na lata le maunga i le vaenga tonu na i le hotel o le Holiday Inn pui mau sui fo le ngole hotel na. Na tau la lata i le Holiday Inn. A Richard Pierce Drive la, ia sfulu iwa e nai na le no whanga fola na o le matu community services e te tala alo ila i le aso ngafua na stoltas a ewa noai sa valvali atu e te tala vanoa mo so se tangata e ono latu e siese tu i le auli la e whai ale formal service e le tae au talai i am ta tala lole e wha auli mo isi atu e fia matamatai langa le ofi pe a te tala uma mo tātou mea lana e te tala vanoa wha auli tau te whelua e fwoi nāpea e fia loa atili wa mawhaina i loa epo a services lai mawhaina mātua atu e whai tua i communities a mesai au i kalesia ma wha lapu tonga ises mawhaina wha tino e ngā services es a iei male si mera loa uta mantua nei ai uto wha whonga so o iei le nampana ta o le free call for health o le health line free health line call ale officer so for malaurina po le fatuora na e sa ele free call na o le 0800 611 116 numero na in case I ese temi te mana o miso soani a wele ese for ma infana tango le telefoni viri sa aloa le numero te mo ese so soani po ai lava la tali mai o se si o le fale mai tali mai le telefoni pe a fai wa mana o mi vavea se so soani i po se advice foi na i numero na e fa sala lau so atua e no fouta i tatou o le oval selau ono tasi ono ya fa ngana na au onanga ai le tu aina tu langa fo le a e fia a wane i tatou no fo ai pa fa wise mo e fa longo ina fa le ton a le mo lo le no lau GP po wa le finga ta wa two more appointments ti le no a sa aloa alu sa alo le falma i le emergency o lava te fiu ngo fie le alu fatali wa te la tua ilo le mai ya la va ngala screening ya tatou e tau nuat ia male sautala e fatu e loa ya o e ave fa mo pe afai a mesa tulanga e po tingala fatfata ia po la sa fa ngona lo hulu po la wa e ma fai na fai lo team na uti no fai la i services va pena team na mi ai e mfai na el sao ia po le vini fo le ambulance e fai ngo fina fa nga ai am fai a o yesi a vea o team na a lu sa o lo team na pe va ole ma fai na mo se va no i lau fo mai ai fautanga mo tatu pui le la fai ni e fautu ina le fai la appointment e fai ngofia la ngai tu leo live ai ngase fa solo leso ai o tu lo mala o vanga fai tu pui e ta pena fa la tu pui fa tau na lo wa tu fai lo te le tau fa tali belna a fai ngila puki so o meneo tu pui ile tau na fa tali umi wa na le watua ala tu le lo time talo time al tu no la wa mon ta pena la ngai e mix le vai la au ma tu le me tau tu ai sa au ni ina ia mana va ya fa nga lo awa tau mix ma fai ma e te fa tali fo ma fa ai fa tu ina la fa le appointment ia on ai la ia e fai tu inga na pa o te me e fai po ia matai tu inga ia pelila fa nga na va mo le na ia fa pe ona mo ai pe ta to ia services man tu am ia ta to leo ta to feel in sin name fai ngo fe na mo ne au nanga te to lai mo fo Samoa ia ai le mo ngo fe po na ye nei mai ye fo ti le so nel malole au mai fa pen fa tino ia e nei au nanga me na tau na mata to ia tau si pele fi le mu le tulanga le ia tatou se fua lau lelei a wana i mau ngō whi tatou ngā a whai le tau si mea tau sami te tau lau whai lau wha amalo tino e tau ai wha awau pia o nisi nau te wha alonga e o e whai lato wha amalo lenga te Sava Valley ai o fo e whai lato Sava Valley le wala pe Sava le baka ia po le hanfo Sava Valley i le swimming pool pe lato swimming pool e se le maa nei fo le exercise na
e te whai maalia ia ma whapea alu fo le peipa ma whanawhana pēa uma, ia e le lei tele. E le si toa ngā mele e pēa e sirafia. A ma whaina na wha taha ele le vai mālului taia uma, ese o lo mālosi e te whanaingi le asa atoa. E ma whai, ai tango try, ese le mānei o le mea pi e whawhangu le mālului taia au, lo tino, ai tere i halu. O lo whautua ina tulanga na wha o ngāle vai mālupe a whai te mālosi e te mālosi ngā whatia le tulanga. Taha ele le vai mālulua luai. E wai le whapela e whai ia e mo e whaingitale amtanga e whai ia maasani. O nisi matua e osala vetunu tapu ia whaatatali e mga munai mi o awhi minute e whatua saurura taha ele maan. Ele au ngai mena vai mālulu i le toe whawhanguina o muselo tino i le amatanga o laso. Mea nai le tele a ia o te tatono o la whai ua il tato proklam ne whiawhi whaaftai tele lava mo le avanoa whaaftai whaafongafonga mai. Ia talsia o mos tato ai ne whiawhi ma e avanoa pea tato te whituwha i le se foi lo vaso mo le si tato mta upu. Ia pe te wala o tuvo ina le Better Drive Doctor Semina uta o te tato telefoni na ta watu lua le fitu lima valu lima iwa valu o asanga fua masa lure ma wea uina. Ia po le fesili i le nurse na o Talaleu e maua le sasani mo i le tulangale le soka ai whilo i le astonai tala fitu i ai mangele. Pa ai avanoa ia whamanga le fule ona pa ese patu sala ia e matua atina ai ia manuia tele fo whanga le whiawhi a mai se o malolonga so i fuia. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Better Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is flu river mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Better Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey, oh! Tama, 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 Maria. Tene, 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 tausala. Tama, Maria, tene, tausala. Siva, siva, mai, siva, Maria. Oi, 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 Maria, Tama, 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 Maria. Tene, 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 tausala. E mai si vale ciupulana nei ona po ula lolo ta vili vili solo maletino ta vio ar si va samo moni lava massa ni ai nai tama ciao Giulio so sulla faccia o pati solo le la ile ciao sala tama 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 manaya tene 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 ciao sala tama manaya ciao sala si va mai sama o se tau po mana te una wala le lei ele so ona ngai o malana tino vai vai oka o mea okay ole e mo le au mai moa i lau tene o si la Samoa ale au lau wasama le au pe kolo fa manga fa solo atoa tama 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 mana ya tene 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 tau sala tama mana ya tau sala si va mai sama
se kula ia lo ko pifua mea mai fafo Nga wai lo ua pio ai lo kua mole ai foi lo la walo E mana ia lava le tato siva E lemba wai se tanki fiva Malo hakaka lava ele soko pole ngei ali ali o le maila Tama 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 mana ya Tina 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 tau sala Tama mana ya tau sala Siva siva mai samana ya Oi 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 mana ya Tama 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 mana ya Tina 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 tau sala Tama mana ya tina tau sala Siva siva mai samana ya Oi 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 mana ya Tama 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 mana ya Tina 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 tau sala Tama mana ya tina tau sala Siva siva mai samana ya Oi 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 mana ya Tama 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 mana ya Tina 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 tau sala Tama mana ya tina tau sala Siva siva mai siva mana ya Oi 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 mana ya Mai whaafiwhianga le nei whuwanga le whiawhima le tautua le Radio Samoa se whurulima iwa tolu a mo. Ina ua tawalunga tuai ma le tautua ia a le sunga i le li i whomai. Tauta i saia tawalpini ma le tātou ponkalame le nao loso i fua maloloina o lo o iou lava a au. Io e ta ua tele le vaanga le nā. Ia le ngata fo i lea le ua tū lata tātou le tau malulu a matau na langona e lo tino. Ia po o tātou tino le tūlanga fo i lea o le malulu ia po le malili ia o le nominga e aona tātou tā pina pena tu le teimile nei ina i ho o me le tau malulu ia ua tātou lava tā pena o le wha maile tele ina a awhia i tātou le tau malulu kama fo i lelo le fulu ia le ngaka le fulu sau i mare kawhi o le isu wane le whaafonga le atunu ia le ngaka le kawhi o le isu sau male mamafo le isu ia le ngata ili na ia wa matona fo ilea wa karekasi ia umanga i karekasi wa kunga wa whaala ususo o au kale ia ma ea a fia tua ia ile ngase le na o le fulu e alu lava il fo ma ili taimi i tau malulu lono winga ma kua i ko mu whaasolo a toa le whale mai po o lau family doctor ai kasi ale ngase le kako ke o iei o le fulu awala ne imana tu whatau wa ase si le fulu le angol fulu wa tele ona avenga le fulu e le si ke mi fu lele e ke kale wa e whalonga kupe wa kau mole lau manava wane whafonga le tunu e ke kale e whalonga kupe wa ti ngai lo ulu na winga nei vaenga le na te tau ona e no fauta iei au le ia o tātou le tau malulu ina ia fsoswani mai lava tāpena i temilina ina ia whapena ona soswani mo tātou Amelia Mikaele ia malole ngā lulue, mālo fulfa, mālo losi le nei vanga o le hafiafi. Ma le tautua Radio Samoa Sfulime Vitolu a Mose au tali le titi lava pe tau nuu le tātou porkalame ma sunga i whawhiangainga. Ia, ma le tātou porkalame o le teimi o le whitwhiringa ale ai. Ia lono wingo o mōre teimi tātou te vai whai musika. Ia matawalunga le tātou porkalame o le nei pō. Sanga
Nai whawhiwhianga mō tātou le nei vāenga le fiafi. Ma le tautua le radio Samoa se whurulima iwa tolu a mō. Ina ua tula i mele tātou teimi lea ua se furu tasimi nute ua te aile tula iwa. Awalu le porkalame le sunga le fo mai ai o tau atu i se reporti mai Samoa. Mai toa i lo pūlau le sunga i le whawhianga inga na tupu ai le wha le tonu lea. Te iloana ua sila fie nisio tātou lungo tātou social media ia malunga o penga ta whailangi a tātou tala. Mai Samoa ia maise nisio reporti peo nau mai nisio lau whaasala lau. Ma nisio lau tu si tala o le tātou ua tenu. Lua se fulu ma le whaafe. Le tupe na whaavalea i e se tasio tina. Le sunga le li i whaife au po le sunga ile au au na le atua na te whaatawina sana ta vale oka. Ia. Ai loa munmulu ane le sunga le whaife au. O le tau whaavalea le mele na whai le tina. Ko kele yo i lātou e whaia mo meo le ngai o inga tau whaase se e le tātou atenu. E ei fo inisio teimi o te tau o inisio vaenga. Mai se lava le tātou tenu o Samoa. I le vaenga leo le o le oka o le taa vale. O na alua i leo tupe tangata. O maa nge ua fiu e kuri kuri. A le ripoti lane no tau ei, no tau ei. Whai mai luas furu whaafe. Le tupe a le sunga le whaafeanga inga na alu. I le oka ina o lana taa vale. Mai le tinalea. E umangi ua fiua kuri. O le mela na whai le sunga le whaifea. Una alu whaifea ue avele tusi samania. Ta tauan tula i ele tama ita ele tinale i rumo le whaamasinonga. Iei la vaenga o leo te confusai. Pe afa pe ua soli le tinale tula fono. Au whaalongolongo la le whenga le reporti. Nā mo moli le sunga le whengainga le tusi sama ni le tina. O na whapena lo mawhauwhau. Po o se ngā ruenga lea alana au na e whai. Pe awha pe ua ave sana tangi. Ia mauia ala o le tūla whono ina ia maua se wheso swani. A iele me mana i o le tala. O le tūle lei o le tala. Na whaiela utala e tōlo pūlou le sunga i le whawhenga inga po le au nā le atua. Ina ua ngai le whaife au i le ainga, su e le tina. Masalo ai nālu le sunga le whawhenga inga e tumu i le ita ma le fia fia. Ai o le mea na whapena ona to e liua i le ita, ma to e li liu e se le ita o le sunga le whawhenga inga. Sau le tala. Sika maa i whale o. Leno no foi le tina masia na whanau pito whae pito lima. Kako waila le mea na wawi no tui li liu e le atua le mawhau le whaife au. Tui li liu e le atua le mawhau le whaife au ma tuu ai e le atua le loto a lofa i le whaife au. E a lofa i le whawhine lea. Malana whanau. Ono o le whale lene no foi, whaatasi malana whanau. E la iti. E ui lau na o ua soli e le tinale tū la whono. E le i avea lea, ma au wala na wha au ai e le sunga i le whawhiangainga. Ma sarupe na whaise tangi e le sunga i le whawhiangainga. Luas furu ma le whaafi. Whika i whaelea oe, po le ale umi ke whaingaru e ngai whatu a maua sau luas fuman whaafi. Kilo a oi kongo lau, a kia untu po ka ki ke se luas furu whaafi le teimile ne. Salo aina se fele sunga le whaafi ngai ngai. Whatau i se mea o ngā mole ainga po se whale a lela au atu wei u. Whatau i se tā vale, a lela ua oi. Ile, ho oi ile sa wālu tina. Ma wha o ngā le tupe. Kwa li lola po feme walu ile luas furu whaafi. Whia koe foi. Ka kauanga la vaingi ngai apa mangi ngai me kaunga whai se whale. Ai ole vaenga le na lena suia ile mawhauwhau o sunga le au na le atua.
E eila le mele e te tau au na whaatino le tū la fono. E ui, ona o le mana onga le sunga le whaafeangainga. Ke le ropo manga o le whaafeangainga. E whaaui i tua vaenga ia. Ma ua nei mō lia le tina. Ai tolo pūlo i lana au na. Ona o le loto lofa ma le loto wha maangalo. Lea na toi wha maangalo ai le luas furu wha whetala. Ia. Tūlo le au whengaruenga pa ia le atua i le nevai teimi. O tu ai ngā whaife au nei, mo o mie tātou le teimi le nei. O le whaife au e loto lofa. O le whaife au e whaatumuina i le anganga pa. Ia lo whaife au ma tātou e whapena. Le ala le nā lo whaatulou i au na to tofia le atua. Ai a le whaife au, tulo. Sawai. Ova kele le me whai tupe. Ai whawhetai i loto i le au na le nei le atua. I le loto a lofa i le atina. Ia, masalo po ole. Waina i lu mataru ni te oto e latu sunga le whawhenga. Ingo ka kia mai se siluas fulfa whira na account. Wai ngā whaife au ne mana o mie tātou le te mili nei. Au kama fo i e umaku le sisao ngā mea, sau le sisao ngā mea. Uma le sisao ngā mea, manga o whakausang ka avale. Umanga manga o whakaulang ka avale, manga o whakausong avale. Ia ale o ngā e pule au ia lako a inga maranga whangau kupere kalesia. Kama ngā wole, wanga kakaunga le koe whaife au. E avea whaife au le whaima whaatita inga mo tātou. Loto alofa e ui ina ua soli le tina le tū la fono. Mō lia le kau whaavalea. Mō lia le ngaoi. Mō lia le pepelo. Ngā wakoru morianga le woi. Ai wha maa ngalo e lana au au nao. E ui alana wha maa ngalo e lana au au na. Ai a te au aia. Ua soli le tina le tū la fono. E tatau o na wha wau pea morianga le tinale. O na ua soli le tū la fono. Te le lopo a awala na saunia e le tua e whapena o na lo whailana au nei le tina. Alo winga la vai o la utala. Ia whai se awa inga. E wai le lope e feo lolo ia lusfut wha whelea ale sunga le whawhenga inga. Ia nai lo le si tupele la ka mo fai fotina tu e fai. Ia wai ko kusala ngo i le 5 kala. Ma lau ngo i le 5 sela wafi. Ai o loto lofa lana au na le whawhenga inga na manga lo i le tina. A wa ia o le tu la fono o le kula fongo. A fai wa e soli le tu la fono e te tau le whasalanga ia te oe. Mi kailo i, na o kako umai mau le loto alofa. Ai a soli lo le tula fono le malo. Te ina i tātou. Ia, ele ama se so kako e alo mai. Se vanga ngā ka mau rulunga le malo e fie soli le kula fonga e unka kai o le falpuipui. Los ful minuto o tele tula se folu. Fa manuia tele le tu ilana au auna. Ioi. Fa manuia le tu ilana au auna. Failea au na le tu ma fa tita inga inisio faife au pule le laku a inga i kupe le kalesia Ole nu o te sawai Ole sami lava e tua iei Leva enga fa momo i loto lea i leva Tangi timunga Lena vela tele olela Nelo fa na
Ole avoi pesa le oski. Awalo fa toi se uso ya Mr. Tanielu aso tasi le mafuta mai lunga le tanto YouTube channel. Faftai ya Tanielu fatasi mai. Rama le moa talo fai se uso le lei la ukango kuila upese. Maka ukia le pese se uso ya Ram le ngata foi le fatalo fati se uso ya Dan. Rono wingo tulanga le tona ika u fai se au e ke kupe. Ma ngai ka kongunga. Fai se au e ke kupe. Avat ka kinki ke fa ku fai ko e fa felo itanga tole ka e ka le sia. Oiso. Pese mon mana mai le uso ya Ram le moa. Se ulo polonga kava mai le sunga ya waino ya au le pese na tusi ini le tia ma. Ina o lus 5 minute o te ale tula eiva. Mafuta wa e tu ila ufa
Patalo fale tanto por kalame le nei afiafi a neti. Unitoni le mafuta mai le ngata foi le fatalo fatu ia maiava ngā fatasi le mafuta mai le nei foi vanga le afiafi alo fatu mai takanini malo le soifu manuia foi malo longo le nei afiafi maiava. Ya le ngata foi le fatalo fale tanto por kalame ia Amelia malo le ngā lulu Amelia le nei afiafi ia mai lanto umalava foi o mau mai le tanto por kalame meise. Ia o le tātou tautua pe o nei iai. Whaisi a tau maruru mai fo le nevanga la fiafi. Ia matulanga pe o nei le tau suwinga o le tala lo tau masalo po kukali lopo le kemie ke le ngasui le tātou tau. Ia a o le tāpene pena lava ina ia o mai le temili na o lau tātou lava tāpena. Ua le mwhaiona whatanu ina le tātou por kalame mana au auna. Ia o le teimi o le whitwhilinga. Ia ono niso tutono a le maalofia o le mwhaiona whatanu ina le tātou por kalame le nea fiafi misalo le te foi mo le tanto por kalame na i le asolulu o le vai aso a sau. Luas fruiva minuti o na tā lol se fulu. Fun.
mua Mawalo file mu Ai ai o pua punga Awane I vai vai ai Lene yon langa O le fili elam Tau le petia Tau fase mai O uma faufaunga Ale to ilalo manu malolo alofa Mai le lofa Le langana Alunga iloi mata ole fia fia Mai lo lofa O masina Fama fana family Moto lila Mai le lofa Le langana Alunga iloi mata ole fia fia Mai lo lofa O masina Fama fana family Moto lila Le masina wana petanga wana mole ayo famai ayo Petele piamo o atafia sauro Tu mama sio mi ai tu maula O e como ni no atoyo ma fai no
Patalo fatu le tanto por kalame ya atapana brown le mau mai le tanto por kalame ya misho tanto we vai vanga le nei ya fiafi. Ngata foi le fafte Emilia Mikaele manuia foi mano longo le nei po mai se ya fufuanga ma se au pio nei il fai ungo le nei vai yaso. Se fulu talo minuta le tona tale o le tula se fulu. Tau whawharu ma tau so ina lo tanga wha Au le whesiri po o lea e lona mafuaanga Wana o lolo tau te momo iai I lo uto whanga So o tanga tau whawharu Sunga o tau langa E ai se whaarua ina Oi sunga o la utau sala A ole nei wala fotuina I upu matala Fai oi ma fala vela vesunga ilo uolanga Iu ile atua tu sunga ilo fai Italia Masalo waya iseta sisu Ufa atasia Atono le o ale ma fuanga wa Italia O me ana e pala o lo o la te mo o mia Le so o tanga tau whawharu Sunga o tau langa Ai se whaarua ina Oi sunga o la utau sala A ole nei wala fotuina I upu matala O fai oi ma whaala vela vesu I lo uolanga Masalo salo lolo tosunga e pea e atamai Atonu olo ufa atauva awa e fai fai A ole tua malana foa foa na ia au mai Le ai se tasi e fa atauva ana foa I mai Le so o tanga tau whawharu Sunga o tau langa Le ai se whaarua ina Oi sunga o la utau sala A ole nei wala fotuina I upu matala Wa fai oi ma faala vela vesunga I lo uolanga Te mana tua ina ola numera na e au mai Fa amole mole wo ufiu e vili ele talia mai Au
sini no fa longo ai ele o tu fa aina masalo ai ole numera le su ala ucho ya ina le so o tanga tau fa faru sunga o tau langa le ai se fa aroina sunga o la ucha usala a ole ne wala fotuina I upu machala wa fai oi ma fa ala vela vesu ilo uolanga Nai whawhiwhianga su whiwhloi mō tātou le neia whiawhi wa tawalunga tuai le tātou tautua. Whamaruia atu ia le neia whiawhi peni mala ia alofa atu mo o tau maruia ia malolonga le ngata fo I leo le whamaino whiau mga ruenga o le nei vai aso tātou whiloa ia I le aso whurwaile I le alofa maleanga le leio le atua. Maruia malolonga le nei po maruia fo I whiau mga ruenga pe o na whaatasi mo le tātou atinu I le nei a whiawhi la tōlo whengai malasifi pō. Ia, mālore ngā lulue, onu sa I lo tue mamafu si teimi o na whamatafi fo I lea. Ia, o whiau ngā ruenga pe o na masani ai le tātou atinu, e mo oe le nā. Ia, o le a e ala usu le tae ao ia, whaise miki maanga ia. Ue ke miki umingi ki waku ainga e usu. Ia, o ngā kuri ele ma oe leo ngā ruenga. Ia, e li ale mo I ala alama, vailau alam, me seki lau alam. I le teimi e tala whiau ngai o na e ala ia whaisinau lotu, whaisinau I pukofe ia ma e sa vali atu lue te ngalue ia mo le aso atai au mai se fufuanga pe ona whiangai mata tau manuia malolonga nei po sau si whanua seu wha soifua ia Tasi lima I watolu amo Radio Samoa Fonti